minsi yazo wararirimbye indirimbo Francine Ncorera benshi bararavuga bati ujya muduga yaguze ni Francine yawumuguriye kandi gice umuduga nje winjiye muca we gica naragenda ngatonda mu bandi kandi urumva ari gena akagonga directeur nta muduga ni moto yarafise umuyobozi we waje ni case kare karuje ama oya kwishuri nari seriye kwishuri je natwenza abapeti twigana ngiye muri toilette twacha tugirigara muri toilette nandi mu ishuri kwishuri abandi seriye narijya nakubita igitoko nabise n'ibirato byanje biraba hariya na hariya muri nona side cyanze gutondana nuzeya aga Santiago gushika muri sport karahera manasigara sekirariya biriko biraza kuvuga sanzwe nina no musi twashowe kubona mu gatondo kuri statut ya Mutima Comedy yashowe kugushira kuri statut sinzi ko ashowe kwibona ngira ndaza kubikwereka inyuma y'ikiganiro ego yagushize ko yashize ko Defense Comedian yashizemo kigingi aka video ko bari kumwe twari ko kwari gano na wewe waravuze bati nimbaro ati Mutima ni sawa ingorane ntafise aragenda kure y'abandi banse tubwire kubwaho vyakiriye gute waba warifuje kwiga guteka no guhingura ibifungwa mu buryo butandukanye waba warifuje kungura ubumenyi ufise mu kijika ubwoko bwaze bw'ibifungurwa nyaragasa kuri channel ya YouTube yitwa Link Lackness Kitchen CMA aho usanga ibiganiro vyaho vyose biroroshe cha kuri link iri muri description twibuka kugira like comment na share na subscribe tutibagira guklika ku gakengeri kugira ngo twambe turonka ibiganiro bishasha ku mwanya hello boys and girls ini sira komesenesi kwa kuri handi ndagura kuri Tuesday ale kedrimen from RSA Black Man edition Black Pendo Kamani Rastaman KJ photography kwa kuri laborative mwita Gasore no comedy kwa kuri handi Baba Lao na kuchoresha mzao kuchoresha izo ni aka zinakuwa mingi tushamona aka baby nezo ushikana aka 30 kwa kuri handi usigana namenya ari mu karoho gaye bikoye brother siku mingi sana salade kweli ngo abantu bazosura kuvuga ngo comedy niriya je ngo nzoca ndababwira ati Gasore gena babibarije kwera je mu rugo musa neza ni kawaida no mutima mwiza no kucisha bugufi no gusenga cyane biraguha fresheri reka ari ukuntu wisiga fresheri mu korogo na fresheri Imana iguha Gasore inzobe yamaze kuba nyinshi wese bamaze iminsi bambwira ati eske ni mukorogo cyane crime oya ni mpemu mba ndi muri mpemu mba ndi muri mpemu burya Imana mu gusiga umuntu akamakiyaje irarabana situation hajya Imana igumigira uko ndyutse nkasanga akawaiti ngaha igize kandi nkasanga aka fresheri yako no kwicubura nka satu binaravase wapi biriko biza kugubu zidasanzwe nina Ismail Gasore dufise namakuru ko mu miseza ariko gusinya contrat dasanzwe ubu ariko akinira kimwe mu kinyamakuru gisanzwe gikora kumbuka ngurukara bumenyi kumbuga ngurukara bumenyi namo kinyategiri fente papa unasikia zaza benshi baravuze bati itagurikije umuntu afise management nka irongowe na Rasco na creative akafise na management yiwe yitwa Gasore company tini kintu gikomeye cyane batubwire ijya contrat vyari bimeze gute ijya ni contrat bo uratse ko namansinya ama contrat menshi na TV menshi tandukanye ariko urabona ko more time ni more izina n'iryo buntu ni more and more yake so turasinya contract yo gukora live every Sunday and Saturday wana ko live wayakire neza wallahi abantu bacu bayakire neza kandi iraryoshe sana ni impwemu zidasanzwe mukubito atakontra na wewe basi taishaje lakini vraiment nipatie kontra mtu bayikona gari ya 10 milioni na miguu 10 milioni guys 10 milioni kamera bona 10 milioni wanasema guys ini market kaji cho niko bayita ariko je ndakere kumenya uri umustar bije kukuvuda sanzwe ni imodoka reka kugura yego ni imodoka shasha basitubwire hari namakuru ko aravuga ko ari kugira accident iri notara bimero kuno sha ico giye kweri baranchiye priority mu cyongereza bayita cat priority imayu mama priority bana ubwo nyene nanje nkufite priority cangira fite nawe ndajamwe fite
bana cyanda sekana n'undi muntu sasa wana n'ubu onye n'ubona hagize accident hari ndani yose biracubuka biragira amamortisseur amabanda frais amakaserole suspension construction ibirameneka byose tukubwira tuti pore sana ariko gasore tukinga aho nyene uheruka kugura imodoka shasha kandi iri kuri ribonekeza benshi baranavuga ati ntibazosure guponda ati gasore nta vya ND3 ni comedy mutunzi of course and because erega iyaba hari mu misi yeze baca baponda ngo numudemo yaguhaye kandi uri single mu misi yeze byarabaye basi baranabivuga barihenze kabisa onye ibyo bintu zo tutabitsinda kabisa urabona ega dufise ingufu twacara wasore twacari bato we have to work we have to work so hard in order to make something sure and surely akono ne gukurikwa ngo imodoka n'umukobwa kazamba ngo kintu cyose n'umukobwa ngo usanga waye munzi y'umukobwa wasanga urarongowe amakosa sana nk'abana kabanuze barongowe ni siseme biriko biza kuvuga bidasanzwe ariko ni nagasora atameze atana haca ataguze imodoka shasha benshi bakimvira ati mbega yoba asanzwe acuruza imiduga cyangwa nazigurisha kuri abona ko ziba ziriko ziragenda nabi ipoporo byacu twebwe urumva ni kiramba urakigenderamo igaje konga motere fye ugacugatisha ku vyuma 25 kilo kwa kundi nkimwe ya case tugomba kugeza mu buyenzi akesi asiganye parabrise mu yaishije kuroza rero biriko bize kuvuga bidasanzwe n'abasigaranye amapide abo bose muri iporoporo of course bifise impomi bidasanzwe kaka usicheze gasore turamenyera kubona abastar cyangwa abaririmbyi yo muguzi imodoka cyangwa mugira ikintu mucyo mushaka otokora cyangwa nguma niyumvira imisi yose nta narimwe turabona Ismail Gasore ashira gotokora bitaradukwegeye aho ushize otokora ega n'ibiporoporo angariya sasa ushize kotokora kigufaye baramenya ubu ni naka kimupfaye bacha umutura bakamera bagira arone wane inkuru ngo arone abantu ngo aza kayikotesha amezi 6 agashira ko ngo otokora ngo tokora yiwe barahari ni benshi rero watinye kugira ni yapfa otokora ni so Isaac cyagura cyakindi cyambere cyagiporopo ashaka ngo Isaac TV yo baragisurika mwiza abantu babonye ngo ni Isaac TV akuya wakitari ko ni bari kumenya ko yagiye plaza vuga ni komisira rengaye ni impwemu bwo kudali sinzi ko ashobora kwibona ngira ndaza kubikora inyuma y'ikiganiro ego yagushize ko yashize ko The First Comedian yashizemo kigingi aka video ko bari kumwe twari ko kwari gano na wewe waravuze bati nimbaro ati mutima ni sawa ariko ingorane ntafise aragenda kure y'abandi banse tubwire kubwaho vyakiriye gute nibisanzwe tumaze kumenyera you know we live the life we love and we love the life we live and we live the life we life iki urumva nibisanzwe tukuru bishika byose turabyakira of course benshi baguma basaba ati turavye ingene Gasora kina tukarwana n'ingene mutima bose bakora kina turifuza film umunsi umwe bari kumwe bose hamwe baguma basaba biro bintu Gasore kubwaho bivuga abafana benshi babisaba sana yaba ma live mu bigano wiki ngo twakine kubona comedy mutima na Gasore very soon tubikora niyo tuko turaja none abarinzi ni mugiye ama collaboration natuzokira collab kandi zofata kabisa bien sana biriko biza kuvuga sango na Gasore ubona ko kumwanya aguma ava mu bwiza aja mu bundi na cyane mu misezo wararirimbye indirimbo Francine Ntorera benshi bararavuga bati ujya muduga yaguze ni Francine yawo muguriye kandi gice umuduga nje winjiye mu cha we gica benshi nibyo bagumye bibaza ati benshi nibyo bagumye bibaza di plaque ya di plaque ako tukiri ngaho nyene bazi tubwira iryo ndirimbo Francine Ntorera warayisohoye kubwawe ubutumwa bwaramushikiriye byageze gute ndasubiyemo kandi Francine Ntorera reka basumvirize twagiye Francine Ntorera niyo nsaba manaka jana mzee nyimbo ina hiti kuliko nyimbo za wastaa wengi sana nyimbo ina hiti kuliko Hug Me ina hiti kuliko Affection ina hiti kuliko sema bido ndo ndage nipiga chini biriko biza kuvuga sanzwe akwazi tubwira ijya ndirimbo rasohotse benshi baguma bibaza ngo comedy ngo
Niacha franga zangu iko na deni yangu. Niacha franga zangu basi. Afiti deni la. Sakaka. Kakuraiba kipindi juu. Sinaza kitoro kaka. Niacha franga zangu. Asante. Unajua hapa nchini. Huni andi. Na ile yangu sasa. Mbona enda na ile yangu? Na ile yangu. Lakini vraiment. Divisé par 20. Andi. Nakukuliza dirisa wenyewe. Gasore mzee baba mimi naona vitu biko fresh. Gasore bambwiye ngo akunda amahera umenga baramutumye biriko biraza ku nguvu zidasanzwe ni na Ismail inyuma yancorera twabonye ko baririmbye umushowe gukina amakomedi twabonye ba Eric Omondi bagira indirimbo za komedi ibikini ni benshi cyane kugira ega na jasa sarimba muri Kongo ni benshi amatwi mu ndirimbo ya Biscuit Keremika izima siku zirisha nishangaza karufaranga karisha kwa karufaranga bani byose bapacanga baragize indirimbo abakomedi benshi bari indirimbo ndavuga why not mu Burundi natwe dukora indirimbo kandi indirimbo ziri komike zikatwenza abantu fresh sana man mera kuri nyongi gisusu turakuyira kwita hiti tujya kwa Tantine aje sema creation yiwanje kwa Tantine turakubita ona bituye ama Francine kandi ase indirimbo zogira no muri za clip zo muri Dubai na Mumbai muzochayo Mumbai hose Thailand ko tukine ibintu by'inzovu gini aho indirimbo tuzogira mu Gishinwa babasi ko rap mu Gishinwa mingani nangama awavuga ibyanganga biriko biza ku nguvu zidasanzwe ni na Ismail Gasore neza na neza cyane sasa alikupatia franga na tozi murudisha ni deni yangu twende Gasore biriko biza ku nguvu zidasanzwe ni na Gasore ubona yuko muri no misi yatanguye mekanishe twariko turayibona sezo ya mbere iraheze ego bazi tubwire kwanza ijya mekanishe twarabonye bisangamani mekanishe niyo novuga ko ari série ushoboye gutangura kuri channel yiwawe utari kwa ahandi banze tubwire nigakira abantu bo kwitega ko episode ya kabiri batigeze abona muri episode ya mbere episode ni saison bitega image zo mu ndege no mu bwato haje nubona kopera tujye tubana bitege yuko zo kwimukira mu zimeze nk'ubwato baba saison ya kabiri bikaze kandi saison ya kabiri ari umuzungu avuye muri Dubai niwe akadushutinga afata amayima Erega ni poemu ayo ndi filme nyiri zosohoka kuri Bonane Imana idufashije inshallah igahera akiri kare filme imeze neza cyane isohoka kuri Bonane murasora indi filme atari mekanisi of course ni filme ihera hari ukuntu tugira system ya saison tukagira n'amafilme ahera biriko biza kuguvu dasanzwe ni na Ismail Gasore ubona ko asanzwe afise management yiwe akaba afise abarongoye nawe nyine akaba afise yindi management imbere yiwe ndakene kumenya bifashiki umuntu kubona afise nirihe tanduka afura buvuza cyarenga mzee urimvyo mbere tivira nk'abakobwa nyaki biriko biza kuguvu dasanzwe usanzwe ufise management yiwawe now creative kabiri management rayo gutwara urayibona IGC nawe nayo ikaba ari abiri gwawe basi tubwire bino bintu bitandukanira he wewe rimwe na rimwe biranajuragiza abantu akavuga ati umuntu ageze gufasha abandi bigenda gute nawe abari ko arafashwa kandi bemezwa njengene uhumusha abantu badukurikira ufite ikintu kubya ntibakubeshe hajye umutwe mwe niwigira inama kandi ukuboko kumwe kuriyaga ni kwimara ubuki hajye ntibakubeshe hajye usanga na Bill Gates asabiriza ku bandi yamanyandikira none arakwandiki birashoboka urumva rero ndashaka ko ufise ngo management yanje ariko nkaba mfise poids la source yaho nayikuye urumva niyo yindi gabifise source nayone ntibakubeshe nta muntu numwe yishoboza ikintu ari wenyine mu buzima ntibakubeshe tu dois chercher les autres partenaires tu dois chercher abantu muzoshiramo ama idea tu dois chercher abantu bazo investir even par exemple office 10 millions ukeneye gukora projet ya 12 millions ese 2 millions zikurahe isa kugira nawe impwemu urumva jewe nanzo gya ngo management ibihumbi zibeze gute na creative zo gumana umuvyeyi wanje izo gumana management and for real forever of course ni nko kugira ati inshuti y'ukuri bibone magogwa ni igi guseruka ko mu gihe cy'amagogwa ni ubona ati
ati Ismail Gasore yahuye n'ingorane na creative ni seruka ku bwa mbere of course and because and cause and can cookie you have to know what is knowing and is know anywhere urumva ya nivyo rero l'anglais de bord. Non, c'est pas l'anglais de bord, c'est l'anglais qui est langue régée. Biriko biza ku nguvu zidasanzwe mu mpamvu zidasanzwe ariko tugaruka gato ni na IGC cyangwa Ismail Gasore Company mwese hamwe na Babu Company mwashukura ikintu kidasanzwe cyacu gutangaza abantu benshi baravuga ati nitwari dubona cyane abapeto mu gisagara biyumvira cyane ku bandi bantu batameze neza kuko uravye Bujumbura benshi bavuga bati ibintu ivyo ibikoresho by'abana bishure reka turondera abarugurungira nibo batabikwiza ko twarabonye muza kuri zone ya Kinama murafasha abantu basi tubwire niziye feedback mwashukura nka kubantu yo mon pote rijya joro nyine tukishira ko mugishira ko namwebwe for real na ma feedback ameze neza cyane ahubwo byaciye bintu duha n'impwemo yo gutegura ikindi gikomeye kurusha kijya ni nka kugena kubwiye mon cher gufasha n'ibisama miliyoni uno munsi urarunse 10,000 n'est-ce pas 10,000 birashoboka kwiga bangana n'abandi umwe mugava mu gihumbi basiga ngo n'undabeho urumva ni wa mugani bavuga ati baho kugira ngo undabeho tu vois donc ico ni kintu narose feedback nyinshi narose n'abantu bakuza tunga tuzinanye agati Gasore wakoze kosa c'est vrai wagiye gukora ikintu komeye cyane kuko utatubaje natwe tugico dufashije tiva mpote ndaronga amanimero yo hanze andonde ati Gasore natwe rimwe asubira kandi muratubwira urumva mugabo gufasha attention gufasha ni organisation komeye cyane ni organisation kine aba secrétaire kine aba casting manager ni benshi cyane ni byinshi ningere mumenya bakere gufashwa n'ivyo mwafashisha ukakini kubasuiva abantu bafashije nurega ngo suka ngo uramufasha ujya mwana wibarabara bamufashe ngo cyagenda uramufasha ejo kandi asubiye mu barabara donc mufashe umukurikirane urumva ko nibwo Burundi bwejo donc gufasha n'organisation komeye cyane mpamvu imbere yo kuja gukora ikintu tubanza gutegura tugategura n'organisation kabisa twicara tugapanga vuba turi mu gukora ibindi byo kuja za Gitega gufasha Adrienne ana kwagwaye cyane aremvye kandi ujya n'umuntu mu legend wacu ugagira aranwenge nakuru umutizi umutima wawe ndwi wose kazo gusubira reka ndamwingi pande ni mpwe muzidasanzwe urumva donc nous tutategura ikindi kintu komeye cyane cyo kujya gufasha ruguru dufashe na tuje kuvisita aba malade les malades tukoni les malades abagwayi ni byinshi cyane ni Gasore umwe mu bakomezi nka dufise afise amateka mwakweze twarabona ko ibiteramo kazunguruka intara zitandukanye twarajanye muri biteramo bikomeye sana n'umwaka sema inshallah tutaenda urabibona benshi barakunze kubaza bati mbega Ismail Gasore za performance ya one man show kwa kundi abigira ko tumunyote mbega tumwitege ryari yo baba ni ka corona kare kayimbo ka corona kabonoka Kidumu narisema kama corona ni mjinga sana. Ni rofa corona na kiri. We corona ni ka corona zizeka bye. Corona ya wari umuntu ari kimuka ndakirewa. Basha muvunja bya mbere. Urumva. Sasa corona karadukuisega abasare beshi barakeye. Jua kuna show. Lakini wewe waraguze imodoka. Yone umviriza. Urukenye gute vyo waraguze imodoka. Kushwa ufise umuduga buri gitoro brother. Na muzi rimwe nabona yagukamye. Ona uchama cyatu yako. Orege warusunika kandi yarose. Orege twahuriye mu barabara ryari mu Kamenge. Bahagaze ko ramushitura ari bate. Oza torende bigenze gute ngo G batterie. Biriko basudanganye. Avuga mushitu. Leo napata kesho utakosa. Kwa hiyo ubuzima ni grafiki ugenda buraduga bukamanuka bakubeshesha rero nafise umuduga ko iri gwa usunika no birashika braz ibaze nawe Nina Ismail Gasore bazurindi Nina Ismail Gasore ubona ko na cyane mu mwaka weza ariho yashoboye guheza amashure yiwe benshi bakavuga ati kubereka ataradutumira ku mpamya bushobozi yiwe twigire nk'abafana abatarose umwanya nabo turunkiye eko cash na mikashi byose bikore bakunzi bamukubito umviriza ijambo ahereje ko limikashi na eko cash umuntu wa mbere imikashi izwi cyane mu gisagara ni wanje barayjuwa limikashi yangu bakunzi bamukubito walayi awe foga tanguza karimbo nzogira kajingo nanje mukubita igira itangure apana ngiye kintu tin 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 oya dindu 2020
Makubito TV. Urumva? Donc ya vuba nzogira akantu nanje babone ko nanje nasomye igitabo atakusarisha wasomye igitabo ingari abantu bakoze exeta gatatu ngaha ziyasubiyemo exeta kabiri minushe wewe ingira yahatswe webera mu hanyuma cari na nata Satibi yahebe mu weekend ndabizi ni benshi byagiye biragora burya ishuri ya mpisi n'umu artiste biragoye sana man akwaza tubwire utonze school urabona hiti nawe wewe ndiwe munyeshuri watonda n'imodoka kugendesha wenyene urabibona naho babona ziguma zihindagurika akwaza tubwire bavyakira gute mu ishure wewe nyene sometimes ni wasanga origin ukuntu oya nibisanzwe vraiment ubwa mbere bikiba biratangaza abantu kamengo ni byatari ariko peut-être ni byatari kuri wewe utarayigira ariko normalement ubuzima bwose ubushize mu kibanza kimwe ubona yuko bwose ari cyo kimwe kupatana kukosa ni yale so naragenda ngatonda mu bandi kandi urumva ari gena akagonga directeur nta muduga ni moto yarafise umuyobozi wewe waje ni case kare karuje ama hata nini baba sungoje urumva ya cyane bya kawaida abanyeshuri baca ku rumengo hatari mugana cyane ngerageza kubereka yuko ari ibintu bisanzwe jewe mini tag life brother ikamye ndafata imoto nkambara mask aho ni byanka ngo fata la bisi uti tajijua nina Ismail Gasore uriko ratubwira ivyo Jenegeze kumva yuko ikiga hajya ahantu kweri ngo icyucu ngo zari ngo muri pose ngo zaza mu ishuri wanyu nyene kugira ngo ngubura zitwenze oya ku ishuri nari seriye ku ishuri je natwenze abapeti twigana ngiye muri toilette twacha tugirigara muri toilette nandi mu ishuri ku ishuri abandi seriye narijya nakubita igitoko nabise n'ibirato byanje biraba hariya na hariya muri nona side cyaje gutondana nuzeya aga Santiago gushika muri sport karahera manasigara sekirariya na hiti yose baba tulia hiti ni hewani unasikia donc kuishuna ari serie nagira comedy mvuye kwishuri of course meje vyigwa niyo cyanje muri comedy nandi kwishuri ntabandi serie vyatari cyakubazina uzogira akadocumentary uje kwishuri ubaza ati directeur cyangwa bigisha sore mwabona gutavuga ati yari umwana yitonda cyane Ntibavyemera bijyuki je na délégué cyangwa doyen nta bindi ivi kuko peut-être mu misimbe zobana umushinga amateka haleluya Ismail Gasore twabivuga nitwabimara imbere ko mari ifite muri ino modoka nari nifuza kwanza akajambo kagasunika rugi nike kintu cyari gikeneye tovanga utavuze kintu cyari gikenewe gisubira mu kaka kisi tuvuga ngo limikashine ko kashi kuri diplome yaje kuri diplome yawe mbega aho kubanza tubwire abantu warabatumiye cyangwa umwe wese amenye hajya ahantu kuri rya university warawiga ko yuko bigize uje tuwe oya abantu bose zabatumiye nzeri agafete muri stade muri stade vraiment kari umwese ariko uzogura ico kunywa kwinjira kwinjira nico kunywa nico kufunguza kukigurira uzo mu mutima wawe gusa umutima wawe nani gitigo nico nzoba ndabasavye ntaci byo mu ndavyo si babimaye nta Gasore ndagushimire sana papa big up sana papa ndamukishiku oya babwire ntibibagire kugira subscribe kuri Mukubito na Gasore Comedy Gasore Comedy hama tunda tumira neza tugirwa neza amwe na Impwemu boy Juste Gael umujournaliste atazi kuvuga seshe moshe sasa reka nabashimire wewe mwese mwavyo murimo gutamurora biramugaza mbese biranagwaza ariko mukaguma mutwereka gwa rukundo kuri micro Juste Gael Dreamer from Orasa Black Man nabwira ni umukama bandindire ibiza byose byo kumuvuga no kumubiri nabwira ni bye bye ciao hasta la vista ula ushilo mushilo nole